UNgqongqoshe wezemali uyaqhubeka nokuzifaka obishini ngembono yakhe ayiveza enkundleni yokuxhumana uTito nokuyimbono ephambene nemigomo yeANC. Manje umphathi wakhe ongumongameli wezwe uCyril Ramaphosa sekumele awulungise lo monakalo njengoba uMboweni esabise ukuthi uzoncenca abantu ukuthi bakhombise ukungahambisani nomongameli waseZambia uEdgar Lungu. Isinqumo sikaLungu sokuxoshwa obephethe ibhange lombuso eZambia isona esidale ukuthi uMboweni abhale kuTwitter nokuyiyona nto esimdonsele amanzi ngomsele. Mr. Mboweni, who incidentally served as the 8th Governor of the South African Reserve Bank, has a strong belief in central bank autonomy and independence and makes the argument that the president of a country should not be in a position to fire the central bank governor without due process. Due process will protect the position of the governor in instances where tough decisions should be taken. Umhlaziyi wezombusazwe usolwazi uSomaduda Fikeni uthi ukuphawula kukaNgqongqoshe wezimali kuzomenza abentekenteke wezombusazwe kanti njengamanje ubonakala njengenkomo edla yodwa. Lento ke izawumenza okaMboweni azifumane esebunzimeni bokuba ubone nabo bebemphikisa besithi uyinkomo edla yodwa ngaphakathi banokuzibona nabo besithi nalelinye ityele libonakalisa into kokubana usenokwenza nantoni engadlulanga kwimiqathango eyamkelekileyo. Ngingusamkele Maseko wezindaba zeSABC eGoli.